Ah. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Jadi mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, yari na isab kita niyo dimihil patuntum kato taniw katan labi-labi na to din nagpatuntum dahil ha mga kiatagnaan na to pangadyan amuin pagmaaroy sin bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala labay ring ha pagdikir iban pagduaa pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ha waktu pa waktu doon hay ni indigenous na in mga kahalan sin mga sila nakauna rin kato tanyo jadi in pagmatuyo nila sampai in mga bariman beita sin Allahu Ta'ala in sipat nila nakabidda dahil kamatauran biyan na sin ayat asura Alif Lam Mim Sajdah ayat hangpo tag unom pahangpo tag pito parman sin Allah subhanahu wa ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Doon hay ni biukisan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniw katan insipat sin mga sila piyabidda sin Allah ta'ala at tawa pabiddaon sin Allah ta'ala in kahalan nila haadlaw akhirat pasal sin pagmatuyok nila den di halaw man sin gumiini ug nila sin janji sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila
Hasabit tumahalga kanilain adlaw akhirat daing sin kakaya-kayaan halaw man sin gumi ini. Sampai yari biyay ta'limpal sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahalan nila laung niya tatajafa junubuhum anil madaja. In mga sila ini amoy in iuukat nila daran in baran nila dahing hakulangan nila. Pag yanon dito iuukat, bukon sila amin ini mahalok matug, buat malingkan in sila nanganganal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambatanda, biyasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in baran niya magtuog, mata niya magpirong, sumagawa in bigi jantong niya bati pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating kabayaan, apasun si mga kasahabatan niya, amoy in lando sila maug, iban mahal ka kanila yung parajanjian sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na in si mambag patuhan na to Rabbul Alamin hapartawakan niya, amoy in harap pa ini dan kasalamatan. Allahu yad'ukum ila daris salam. In Allahu Ta'ala, timawag kaniyo paharapon kamu maun paamuin dan kasalamatan. Unin pagyanon dan kasalamatan, amunain ini dan harap pa Tuhan Rabbul Alamin, sin kita rin di halaw man sing gumi ini, amo na inaagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na amo yan, subay kita roon hantong maitay, hasupaya kita makasampay madto pa amuin, iuog sin bigi jantong neto kasadnangan dito hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung mga sila ini, long taamo at tuin, masiha lauman sin bigi jantong nila. Tatajafa junubuhum anil madaji'i, yad'una rabbahum khawfaw wa tama'a. Yaon doon haon in iuukat nila inudjot pamaranan nila ring hakulangan, daran sila nagbabangon, nagbabati, mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala, laway ring haamuin pagmabuwa piyang daakan sin Allah ta'ala, amuin ini laung ta mabuga sila ha, bung sidukal sin Allah Ta'ala ha adlaw kana bihan kabayaan nila, lasahon nila in Allah Ta'ala riha dunya ini, amun hibalik kanila sin Allah Ta'ala in lasa niya raisab, dan di hadunya sampai pa adlaw ini gana-gana. Kaufan wa tama'a, sarta namumuhong sila sinamin janji sin Tuhan Rabbul Alamin, yaon doon kanila inug in napso nila mimma rajaknahum yunfikun daing hamang alta amin mahasil nila riha dunya ini rijiki bang uno na hadjain yaon dumatong kanila amo na hadja kailo india mga pagsawsawan nila iwansin family nila. Di na sila muhong dugaing, di na sila numapso sin dugaing, amo hindi makatugdum magtali bang biya din ni kapataod sinalta, bukon sila bihayad to. In sila mamarahin na kanila, in tiyo, in mataod, sibo na kanila. In mataod doon kanila, ini tarang sila hapagkahin nila, in wayroon doon kanila kulang kabos sila, masira sila makatarang hataw tay manghud nila, bihandeng ha mga rijiki sin Allah Ta'ala sumampay maun palawman nila. Nain doon haon, hangkan sila maug, di nila kaingatan, intiya tapok sin Allah Ta'ala rito adlaw kana. Wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Di nila kaingatan, sabab wala biyayta doon sin Allah Ta'ala. Imbiyayta sadya, intiya takamarito, wala pa kaya kikitaan sin pangatod, wala pa kaya dungugan sin pangdungog, iwan wala pa doon hayan na aangan-angan sin bigi jantong intong basin Allah Ta'ala ha mga sila
amin bihay ni insipat niya. Amo na impagyanon qurrata ayunin. Amin iuog sin mata bihan. Amo hindi akon laungta ini puklason impangatod doon hayan apabila makakita sing kaibugan. Sumakawa mapatot kaibugan sing kita amuin diyan di sinallahu ta'ala kato niyo dito hadlaw kana in sabab sin hikakawa na to subay makad doon ha aturan kabayaan sinallahu ta'ala sarta napatarang sindaak niya pamungo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan to. Manjari, in ayat ini, among na imbiyayta ini, sambil impagpaibog dunhan, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kato niyo. Hadis, dahin kan Asma bintu Yazid, radiyallahu anha, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, yuhsyarun nas, fi sa'idin wahidin yawmal qiyamah. Fayunadi munadin. Fayaqul, ayna alladhina kanu tatajafa junubuhum anil madaji'. Fayaqulun, wahum qalil. Fayaqumun, wahum qalil. Fayadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Thumma yu'maru bisairin nasi ila al-hisab. Kita kau impiag bidaan mga katawtay manghurang. Sin mga sila amindaran iuukat timbaran nila dahil hakulangan karena umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala manumtum dumamag hamatungan iban Tuhan Rabbul Alamin mangayo sing kababayaan nila dumagawa labay ring haamuin aturan daakan sin Allahu Ta'ala haraak niya, ipapahati ha umat niya katan, papasinguran siya singkatan kakahinang, amuiniin mga sila, biyayta doon hay ni sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, hadis biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas fi sa'idin wahidin yawmal qiyamah, payunadi munadin. Biyayta doon haon, laungta, punon sin Allahu subhanahu wa ta'ala ingkatan, manusia hahambuk lugal. Amon yung pag-ianon hamahsyar. Yaon na in katan punon. Sibo da iban in mabaya, iban sindi mabaya, maun palugal yaon. Hiparoy sin Allahu ta'ala mga malaikat doon hayan. Sampay in kaibanan, magpanaw harap maun amoy in nagiilod biyasin pagpanaw sin wayroon siki doon hayan bang maan hadya sila makalamod ha pagtipunan hawak tuyaon doon hayan may ta sabab doon haon bistahon na pakanya in amal sin nag ini timano siya dahil di hababaw sing gumini na doon haon biyayta sin Allahu Ta'ala doon hay ni Rasul sallallahu alaihi wasallam imian doon haonin diak sin Allahu Ta'ala mamayta ayna alladhina kanu tatajafa junubuhum anil madaji' haono na im mga sila amuyin daran nila iuukatin pamaranan nila ring hakulangan nila magbati sindum hawak to imano siya katantan natutug na nahahalok na in sila magbati dum di malipas in sila yaon magbati payakumuna wahum kalil hawak to at timindog nga in mga sila amin nagmatuyo daran iuukat tinudyot pamaranan nila ring hakulangan hawak to yaon imano siya amin magkilahi magkita inaroon hawak to yaon kakilahan na sinambok pahambok kisiyo yung mga manusia amin tiyawag ini amo na yung mga sila buat malengkan tiyo-tiyo pagtindog nila yaon katantan kakilahan na singkatan makakila kanila
laong niya ay ikaw hindakwan to iyaon in matuyo magibadat sindito pa dunya agad sila rin magtug sindum yuukat hadyain pamaranan nila dahil hakulangan nila doon hayan sarta in mga sila ini ando kaylo naaway na mga tao rumayaw sabab in mga sila diin na hadyain kaya ruhal sinallahu ta'ala kanila rin to dunya ikapamahaki nila patuwi in mga katantahan sibo na matao di ban matiyo makalamud pa kanila sin nikmat kiarihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala naroon na ini laong niya fayadkhuluna aljannata bighairi hisab pasuron na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala palawon sin surga di na sila asubuhon singkatan pakaradyaan nila rin di halaw man sing gumi manuito yan na sila harap madto pa lauman sing surga mahulilaw niya summa yu'maru bisairin nasi ila alhisab uwos dahin dito ingkatan nakapindahin kanila na tawakon na pa kanya simpaghisab doon hayan sambil in manon siya doon haamuin pantayan niyaon hamahsyar dunukun hulas in kaibanan sambil malimun in pamaranan nila sin hulas nila hapagtakaran kuno sila maasubo iban kuno maubos in parsukuan nila roon hawakto yaon ampain mga sila amuin way naglupasin wakto nila iuukat in pamaranan nila ring hakulangan nila matuyo sila magibadat patuhan Rabbul Alamin yadto na piasod sin Allahu Ta'ala palawon sin surga na kaong naray nga katan na amo ini in mapatot pag-ibog-ibogan sin mga bariman yari pa halaw man sing gumi habihayaon asabab yan suway na to ipangasubuhawaran na to man humud zakirun Allah kathiran wa zakirat hisiyo in mga sila amoy in ini pagtawagon halon sing Quran at zakirin Allah kathiran wa zakirat amoy in sila mataod in panumtum patuhan hati niya mataod in pagzikir mataod in pangayo pa Allah Ta'ala dahil nga kausugan iban sin mga kababaihan sabab tiyo-tiyo datoy sila makasud palawon sin surga bihan agad inyaon katantan subay na to hatihon marayaw bukon sabto in pag-ianon amin magbati sadya sindum sa sumakawa mataod din kanila aun hinang dugaing paghinangon nila di yadto sila ini matiwas buat malaingkan lamod sila itungon sin Allah subhanahu wa ta'ala hambok doon hadis biyita sin Ibn Abbas radiyallahu anhuma ida zakara al-abdu Abdullah fi adbaris salawat amo na mga sila magsasabot patuhan uwos sin sambahayang 5 wakto amo ini kana inyad to piyar tawakan day sab sin Allah subhanahu wa ta'ala ida qadaytum salata fadhkurullaha dhikran kathira patauran niyo impanumtum niyo pa Allah Ta'ala bang kamu maubos na sumambahayang sinsambahayang 5 wakto matarang nakato impag-ianon 5 wakto guduwan wa ashiya tibo da mahinaat iban sindum hati ni ring mahinaat yaon sampay pamarum sampay maadlaw magbalik na insilayan ini nakalamod ha tumpukan sin mga sila mataod ini pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin sipat da si mga sila amuin imuukat daran imbaran nila ring hakulangan nila kullama stayqadha min naumihi wa kullama ghada waraha min manzili fahuwa minadzakirin Allah katira in mga sila amin nasabot yaon
ubusin sa bahayang 5 waktu nagdidikir po Allah subhanahu wa ta'ala. Manauring ha masjid, uwi ding hapag ibadatan, nagdidikir harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Manauring haray, numaog ding haray niya harap pa masjid, nagdidikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon sila nagkukuliatan iban si mga kabakayan nilaran. Nagbibisara simbisara bukon marayaw haran. Sa sumagawa na nuntum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yan, bibis ka kanila sin Allah ta'ala. Dahil hakanaog nila rin haray nila. Impanaw nila yaon, nakasud na sila palaon sin ibadat sa bahayang, sin wala parimaratong inwakto. Bihan, inbistahan kanila sin Allah ta'ala. Angkan na sila nakalabi, dahil hakatan manong siya, dito, haadlaw ka na karna, palabihon sila sin Tuhan Rabbul Alamin. Bihan sabab, sibo dalawang niya numaog iban sin, magbalik pabay, di nila kalupahan in Allah subhanahu wa ta'ala. Amunayin sila, yadkurun Allah qiyaman wa qu'udan. Amoy intibo na nagtitindog, naglilingkod, naghahali-hali, nagsasaday-saday ha uno-uno na lokal. Yaon sila nanuntong pa Allah ta'ala. Sibo na nagtahanop, ibang tao, nagbibiragang sindarangan nila. Yaon da sila sa ibasabot patuhan mayta. Di nila kalupahan in Allah ta'ala. Hasabab hindi nila kalupahan. Irihil kanila intong bakin Allah ta'ala sa lago-lago diha dunya. Amo na yung hidayat sin Tuhan Rabbul Alamin. Nain mga sila halawm hidayat sin Allah ta'ala. Di sila makahinang dosa. Mahita sabab nanumtum sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuntun day sab sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na hindi irihil kanila sa lago-lago. Amo nain panumtum nila patuhan. Yan, tutuntum sila sin Allah ta'ala, amo na yung hidayat kanila sin Tuhan Rabbul Alamin. Di halaw man sin bumin. Iyan, kamit yang bita katohi mujahid, hambuk ng mga murid sin Imam Shafi'i. Kau niya, gaya kuna minadzakirin Allah kasiran hatta yadkur Allah wa mudtakir. Di siya kanganan nagjijikir nanumtum pa Allah ta'ala ibukda siya nagkukulap ipansin nagtitindog naglilingkod buat malaingkan inyan katantan subay yaon kaniya impanumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء. Hati niya subay indila niya basa sadya pagzikir pa Allah ta'ala mahapon iwan may naat. Fi al-awqat wal-ahwal al-mukhtalifa laylan wa nahara. Doon hakatan waktu hakahalan inda jinis nakahalan siwa dadum ibang adlaw na numtum sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lamud sila ini doon haamuin pasurun sin Allah ta'ala di na maghisab kanila manuituyan na sila palawm sin sulga nila. Damikian biyaytahi Abdullah ibn Bisr radiyallahu anhu anna Arabiyan qala ya Rasulullah inna syara'i al-islami qad kathurat alayya fa akhbirni bi amrin atasabbatu bih. Qala la yazalu lisanika ratban min dzikrillahi azza wa jal. Riwayat dengan Abdullah ibn Bisr, yaridaan siya sin Allah ta'ala. Hambuk lang niya Arab, wala ngiyanan, miyadto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam in agniya, ya Rasulallah. In sara sin Islam, lando mataod. Kaya tauran ako sin sara sin Islam. Hati niya,
di ko na ini mahapal katantum tumon ima kasara-saraan ini. Baita ikuno ako sin mga hinangon ko amuin tumutog in bigi jantong ko doon mag-zikir harap patuhan Rabbul Alamin. Unoy nakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya, la yazalu lisanika ratban min dzikrillahi azza wa jal. Mahita, inakisin Rasul sallallahu alaihi wasallam masilaw niya indila mo basa hapag sabutan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita yung biyayta si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasipat sinambok Arab yaon. Mahita, sabab pagkamataod insara sin Allah subhanahu wa ta'ala rin niya na mahapal katan, ipag inu-inu niya ando kailo, amin nagayad siya rin hawakto pawakto sinhinang niya supaya ando kailo rin malupas in wakto niya dihil kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala dihalaw man sin gumi ini. Naamo yan. Laong ta ini lamod sila iniring mga amuin makasud palawm sinsulga way na paghisab kanila. Damiki ang beta sin Ibn Umar Ibn al-Khattab radiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal aksirul kalama bidhikrillahi azza wa jalla fa inna kasratal kalami bighairi dhikrillahi tuqasti al-qalba wa inna abadan nasi min Allah azza wa jalla wa inna abadan nasi min Allah azza wa jalla al-qalbul qasi. Imbayta sin Ibn Umar anak ni Umar ibn al-Khattab karidaan sila karuwa sin Allah subhanahu wa ta'ala daing Rasul sallallahu alaihi wasallam insabda niya patauran niyo impagjikir niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab laung niya in sa taod-taod himumungan bukon siya pagzikir patuhan Rabbul Alamin inyan hikatukas simpangatayan sinjantong niyo. Na in sa layo-layo na manusia patuhan Rabbul Alamin amo na in mga manusia matukas in bigi jantong nila humati sing kasabunalan bangaon magpatumtum kanila kamayandukalan sila sa taim mga sila himinang sing kabayaan nila ampa sila lumukos miki pangayo pa Allah sa ta'ala karayawan sinhinang nila parahal sila yaunin nagtali sing kabayaan nila. Naim mga inimyuklas sila daing hatumpukan sin mga sila makasud surga way na paghisab kanila. Damikian doon hayaon biyayta Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aksiru dzikrallahi hatta yaqulu majnun. Biyayta doon hay ni Abi Sa'id al-Khudri daing Rasul sallallahu alaihi wasallam inaginya sabda sin Rasulullah patauran niyo impagjikir niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala sambay sagdahon kamu sin tao biya na inilong niya narupang na yung tao ini. Kita kau yan. Na, iyanon narupang yung mga tao amuin matao din pagjikir patuhan. Wala nila kaingatan. Amuini in makauna makasud palon sin surga way na paghisab kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian riwayat din kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariq Makkah famarra ala jabalin yuqalu lahu Jamdan faqala siru hadha jamdanun sabaqa al-mufarridun. قالوا وما المفردون يا رسول الله
qala adh-dhakiruna Allah kathiran wadh-dhakirat. Riwayat din kan Abu Hurairah, kiyaridaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingkaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak to nagpapanaw-panaw siya roon ha mga inidaan, lalabayan harap pa Makkah, sampay nakalabay siya maun pahamok budiaon pagtagon, jamda ningan niya. Pag-ubos doon hayaon, nakarungog siya suara, lang niya, siru hadal jamdan, sabakal muparridun, na biyay ta doon haon, sin budyaon, kaya unahan na kamulong niya si mga sila, amuin nanunggalan, bihan, nanunggalan pakain, nanunggalan nagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya unahan na kamu, kaya labihan na kamu si mga sila, amuin, muparridun, muparriduna, laong sin ini Abu Hurairah, ya Rasulullah, isim pag-ianun al-muparridun, inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, adh-dhakiruna Allah kathiran wadh-dhakirat. Amo na yung mga sila, innakauna rin hakatan sabab tarta paunahon sin Allah ta'ala palam sulga, amo na yung mga sila, nagdidikir pa Allah ta'ala, sibu da usog iban babae, wayroon agon liat simpanumtum nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini subay na to, ini pamikilan in ginhawabaran na to. Biasin agisin, Abi Sa'id al-Khudri ibn Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istayqadha bil-lail wa ayqadha imra'atahu fasallaya jami'an kutiba minadh-dhakirin Allah kathiran wadh-dhakirat. Dua sahabat nakarungog ding Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, isiu-siu in makabati sindum, pagbati sibo daim makauna makabati asawa atawa bana, batiun sin asawa imbana niya, atawa batiun sin bana niya in asawa niya, doon haon uwos sumambahayang sila karwarwa sinduman, amin pagbati nila yaon, isulat sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, lamod daing ha mga silangyanan, adh-dhakirin Allah kathiran wadh-dhakirat. Amo na yung mga sila, nanununtum pa Allah subhanahu wa ta'ala sa taod-taod panuntum, na sila na ini im mga di nahisabon sin Allah subhanahu wa ta'ala, pasurun sulga manuituyan, dain hamahsyar, hawak tutipunon ingkatan manusia, nakauna sampai sing kahinapusan umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naraing ha mga pangadatan atau aturan sin pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, na subay siya sutsi bang siya magzikir karena in Allah subhanahu wa ta'ala di tumay mahaipon niya uno-uno na sukatun bang siya bukon halawom ini kasutsihan. Iwan sin lugal, biutangan niya subay ray sabsutsi, damikyan iwan sin tamangon siulog niya subay ray sabsutsi. Inhikaruan niya rin ha mga aturan sin pagzikir, laungta amuin subay siya malano insimud bihan. Atin niya, biya kaw siniyan, na subay na kaw maglano sinsimud mo. Ang kana mga sila magsisiwak, doonhan, amo na imag, ini kudkud sinipon nila bihan. Sa sumakawa, bukon imbiyay ta dito subay hadya kita roon namin timindog nga. Ang pakita magkudkud sinini, ipon tahambok-hambuk.
in sa rayaw-rayaw niya, hari pa kita makapagwudu, makauna na kita ini lano sin ipunta. Bihadto in marayaw. Manjari daing hamang aturan sumuno hikato, amo na in umalop kita pakiblat. Hati niya mangiblat kita. In hikaupat niya, in pagzikir, aturan niya, hifdus saut. Hati niya bukon makusog in suara. Kahit doon lang niya amma raf'us sauti, paadda jama'atun minal ulama bid'atan. In magpatangod-tanog sin suara, hapag jikir, inyan bista sin mga kaulamaan, lang ta inyan hinang bago. Bang siya hinang bago, wala siya nakasud pahinang kakahinang sindaak sin Allah Ta'ala munin pamuhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naayaran na to, ingin hawabaran na to, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya, ando kaylo makadawhat kita niyong sinsarayaw-rayaw, amoy intimbangan, sampay ri pa kita nakasud, doon hayan, walang sinsurga, di na kita hilabay hatimbangan, pasuron na magtuy-tuy pa Allah, sinallahu ta'ala parang sinsurga, way na paghisab. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.